Poštovani gledatelji, kao što sam obećala, mi imamo zanimljivu temu, a sa mnom su uvijek zanimljivi i dragi gosti, naravno, iz vukovarskih leptirića. Ja ću ih ovako predstaviti, pa prvo ću dame predstaviti. S nama je Viktorija Matin, ona je predsjednica udruge roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići. S nama je dopredsjednica Željka Tot, a s nama je i Karlo Kraljević, on je kineziolog, terapeut i radi s djecom. Čućete što. Dobar dan i dobro mi došli u Dnevni divan. Dobar dan. Dobar dan, hvala na pozivu. Evo, za početak idemo krenuti. Ja vjerujem da naši gledatelji već dobro poznaju Vukovarske leptiriće, jer ih mi s radošću pratimo. Znamo da ste dobili u posljednje vrijeme nove prostore. To je prilika za širenje i prilika za starije osobe s poteškoćama da lakše budu ono što često volimo nazivati inkluzija, što bi trebalo biti normalno, ono što smo zadnji put govorili. No ovoga puta potrebno je taj prostor i opremiti. Dobro ste sve rekli. Mi širimo djelatnosti. Dobili smo jednu veliku zgradu, 1400 metara kvadratna, gdje imamo želju raditi sa mladim osobama s invaliditetom. Provodit ćemo cjelodnevni boravak, radit ćemo na integriranim radionicama, odnosno zapošljavanje osoba s invaliditetom i za roditelje odmor od skrbi. No sve će ići postepeno zato što zgrada je doista velika i potrebno je adaptirati. Mi smo već počeli sa radovima. U tijeku je naša donacijska kampanja. Znači stavljamo nove pločice, krečimo, prilagođavamo, kuhinju, dnevni boravak. Već smo kupili recimo ured, trosjede i tako da sredimo. Želimo da doista bude ugodno i lijepo, da se svi naši korisnici tamo osjećaju lijepo kao kod svoje kuće. Tako da evo, trudimo se svi zajedno i naravno tu su naši građani iz cijele Republike Hrvatske, cijele zemlje su se podigli za Vukovarske leptiriće, pomažu nam i evo, sretni smo zbog toga. No pomoći nikad dosta, naravno, samo ukoliko si, poštovani gledatelji, zamislite, dakle, to je bivša ekonomska škola u Vukovaru. Veliki je to prostor koji treba opremiti, dakle, trebat će i puno i opreme, i adekvatne opreme i naravno radne pomoći, radne snage i majstori i sve, tako da imajte to na umu. Tim povodom imate i donatorsku večeru. Tako je, naša donacijska kampanja polako se primiče kraju i to onda sada već tradicionalno krajem godine organiziramo na imanju Goldschmidt, znači 15. prosinca. To je nedjelja u 19 sati. Broj mjesta je ograničen. 100, mislim da za sada ima prijavljenih negdje oko 70 ljudi koji žele doći. Svirat će naš tamburaški sastav Čilaš. Tako da evo, vjerujem da će biti lijepo. Prošle godine je doista bilo lijepo i veselo i vjerujem da će biti i ove. Pa evo, pozivam sve zainteresirane koji nam žele pomoći. Cijena ulaznice je 40 eura. U to je uračunata večera, piće, kolači, to je sve uz to. Dakle, uživanje. Gdje se mogu javiti i kako mogu doći do svoje ulaznice? Mogu se javiti našoj Sari Salak, odnosno ona organizira tu večeru, odnosno u naš ured. Ured udruge Vukovarski leptirići. Dakle, imate sve na internetu, slobodno ukucajte Vukovarski leptirići, tamo ćete pronaći sve potrebne informacije i dođite s Vukovarskim leptirićima, uvijek je lijepo i zabavno. A Vukovarski leptirići imaju svoj ogranak, možemo to tako reći, u Iloku. Dopredsjednica Željka Tot, tamo je jedno od glavnih, pa ću ja priupitati, evo i tamo smo bili kada ste dobili sad prostor u kojem se trenutno nalazite. Kakva je situacija? Evo, skoro je godinu dana, ako se ne varam, u prvom mjesecu. Tako je, da. Pa evo, situacija je takva da se broj djece povećao. Malo nam možda nedostaje projekata, ne možda, nego sigurno nam nedostaje projekata. Imamo edukacijskog rehabilitatora, odnosno našu učiteljicu koja radi sa našom djecom. Međutim, evo, kroz ovo vrijeme pokazalo se da su potrebe sve veće. Međutim, kapacitet, odnosno naš prostor,
evo, bilo bi dobro da je veći, da je odvojen, samostalan prostor gdje bi mi mogli i dalje raditi i u biti da bi učiteljica mogla sa djecom mirnije raditi. Mirnije raditi, naravno da svi imaju mira. Da. Kada govorimo o prostoru, prostor se nalazi u sklopu javne uprave, dakle nije dovoljno adekvatan, no to je sad ono što imate, naravno bilo bi dobro, evo ukoliko nas neko sluša, da se pronađe neki adekvatniji prostor, jer uistinu su velike potrebe. Kolike su potrebe u Iloku? Pa sve veće. Znači trenutno imamo 10 djece zato što mi nemamo zaposlenog rehabilitatora nego putem projekata. Što, evo, nadam se da će biti još više tih projekata pa ćemo moći zaposliti još nekoga. Trenutno ih imamo 10. Međutim, bilo je situacija gdje su roditelji zatražili pomoć, ali to dijete nije nastavilo kod nas. Jednostavno nismo mogli prihvatiti, zbog ograničenog kapaciteta. Tako da, evo, nadam se kroz buduće vrijeme da će biti i projekata na koje ćemo se moći javiti i evo neki adekvatniji prostor gdje neće niko smetati nama, ni mi njima također. Ja se nadam da će to biti uskoro, jer vjerujem da nije jednostavno odbiti roditelja u takvoj situaciji. Dakle, svi znamo kakve su to situacije, pokušavamo doprijeti i preko medija, naravno, do gledatelja, da jednostavno shvate koliko je to kompliciraniji život od nekog običnog, s obzirom da u sve, naravno, dnevne obveze, tu su i neke druge obveze. Vi ste svi kao jedna velika obitelj, ali evo, nevjerojatno je čuti, evo Viktore, da vas pitam, nevjerojatno je čuti da još uvijek u 21. stoljeću, evo kod nas, moramo se isključivo preko projekta financirati, s obzirom da čuli smo u protekloj emisiji kada ste mi gostovali priču, dakle kako to izgleda u Švicarskoj. Pa zapravo je žalosno što na takav način se moramo doslovce, sve ono što treba nama i našoj djeci, mi se doslovce moramo za to izboriti. Znači svaki dan je bitka za sebe. Mi jesmo pružatelji socijalnih usluga, imamo ugovor sa ministarstvom, ali evo već sad opet se stvaraju nove liste čekanja. Broj djece se konstantno povećava i nama konstantno treba i veći prostor, struka, sredstva. Uvijek kažu pa Leptirić imate jednu zgradu pa ste dobili drugu pa imate u Iloku pa šta vi više hoćete Leptirići. Ali nažalost ljudi nisu svjesni da je djece s teškoćama sve više i više. Sve više i više i treba im sve adekvatnija i oprema, ali i stručni kadar. Eto onda dolazi fizioterapeut. Karlo, moram vas pitati kako ste se vi odlučili na rad i suradnju s Leptirićem? Pa to ima već skoro 5 godina. Prije 5 godina izašao natječaj. Javio sam se i prvi put sam imao posao suradnje, odnosno sa djecom s poteškoćama u razvoju. Vidio sam da to mogu raditi, posao sam prihvatio i evo i dalje sam tu. Koja je vaša uloga? Evo, čujem da radite u školi i u udruzi. Kako to izgleda? Koliko se često sastajete? U biti ja sam trener koji radi na projektu Rastimo, učimo i igrajmo se zajedno. Sam projekt se odvija na 3 lokacije, u Vukovaru, u prostorijama udruge, također na sportskim objektima na bazenima, te u Iloku u školi, osnovnoj školi Julija Benešića, te u prostorijama ove nove udruge. Na projektu brojimo oko 130 korisnika otprilike, a neki od samih ciljeva projekata jest poboljšanje prirodnih oblika kretanja kod djece, kao što su sposobnosti za svladavanje prostora, prepreka, otpora, manipulacije u objektima. Sva ta znanja djeca primjenjuju te poboljšavaju svoje motoričke sposobnosti, kao što je koordinacija, fleksibilnost, preciznost, brzina, jakost i tako dalje. Ujedno, jedan od ciljeva projekta jest i inkluzija djece s poteškoćama u razvoju. To recimo u suradnji sa osnovnom školom u Iloku jako dobro funkcionira.
te možemo reći da radimo dobro. Evo, moram pitati koliko je važno, obje vas moram pitati, koliko je važno evo, imati dakle konstantnu tjelesnu aktivnost nekoga tko će se brinuti upravo o tom dijelu cijele priče. Pa ja mislim, ja mislim da je vrlo važno jer na taj način naša djeca prvo druže se sa drugom djecom, drugo malo se ispušu, jer lakše im je i evo, vole našeg trenera Karla. Baš ga evo u Iloku jako vole i djeca urednog razvoja i onako često meni znaju čak ljudi reći kako im djeca vole ići, pa jel bi oni mogli ići na plivanje, pa onako prepoznaju nas, onda ti bude onako srce veliko zato što trudiš se, radiš nešto kao evo Karlo, a ipak prepoznaju. Premda ja evo u Iloku mogu reći da oni nas baš nas onako i prepoznaju i pomoće nam i imamo pomoć i grada ali evo treba nam još. Naravno da treba, uvijek treba i uvijek je važno govoriti o tome, a kada govorimo o ovome to je ta inkluzija o kojoj stalno govorimo i ono što ponavljamo kad ne budemo o njoj pričali onda će ona biti tu. Da. Kada govorimo općenito o kadru, kakva je trenutno situacija stručnom kadru od psiho do tjelesnih fizioterapeuta, što je sve evo potrebno, koga sve zapošljavate? Znam da uvijek logopedi su ti koji su nekako u najmanjem broju. Evo ja bih isto pohvalila trenera Karla, on je omiljen i od malih i od velikih, uvijek svi jao Karlo, uvijek samo hvale, tako da evo ja ga ovim putem pohvaljujem. A što se tiče struke zapravo imamo velik problem. Obzirom da na tržištu rada nema niti edukacijskih rehabilitatora, logopeda, psihologa i doista je teško radnih terapeuta i doista je teško pronaći zamjenu mi smo ženski kolektiv, tako da imamo stalno zamjene, ali evo, stvarno je teško i onda uz to još da su educirani. Mi dosta ulažemo u edukaciju struke, tako da to nam je jedan od ključnih problema. Koje su neke od glavnih značajki koje su potrebne kako bi se radilo s djecom s poteškoćama i kako bi se upravo radilo na toj inkluziji? Djeca su nepredvidiva, bilo ona što ste vi rekli s urednim razvojem ili ne. Dakle, situacije se događaju. Kako vi to rješavate i na koji način kako se educirati za to? Pa sad iskustvo je vjerojatno najbolja edukacija. Svako dijete je samo za sebe, svako dijete je različito i svakom treba individualni pristup. Tako da moramo se prilagoditi. Nekad, ja kažem, ne bude tu tako puno ni sporta. Svako dijete ima svoj dan, neki loš, neki bolji. Tako da tako funkcionira. Svakako. Nekad izmišljaju da ih nešto boli, kao moj Dominik, samo da ne ode. Da, pa to je to. To su te situacije koje se događaju u svakodnevnom životu, ali dobro je evo da se nešto pokreće. Spomenuli smo to kako uvijek treba gurati i na neki način očekuje se od roditelja, od udruge da oni budu ti pokretači. Koliko je to naporno nakon godina. Ja vjerujem da naši gledatelji sad već poznaju priču kako je to krenulo u Vukovaru i trenutak kada ste vi odlučili doći i zamoliti sada već bivšeg ravnatelja, danas gradonačelnika Ivana Penavu za pomoć. Tada je to sve još bilo u povojima. Evo, kada se okrenete iza sebe, proslavili ste 13 godina, ako ne varam, se nedavno. Lijepa je to i brojka, ali evo i dosta je to posla učinjenog i za vas. Ljudi zapravo ne znaju, nekako svi misle kao da je to odjednom nastalo. Evo, opremili su sve kabinete, događa se ovo, a iza toga stoji jako puno rada, dogovora, mailova. Za sve, već sam rekla na početku, za sve se doslovce moramo izboriti. Ništa to nije nastalo jednostavno i evo sad ćemo, nešto smo dobili. Ne, nego
jako puno pisanja projekata malih do onih europskih. To je ogromna odgovornost koje nas tri koje vodimo, znači 3 majke, imamo na svojim leđima. I samo je to dovoljno da imaš tu odgovornost. A onda sve drugo, ne znam što se treba volonterski, sad se organizira štand, sad spremamo udrugu, sad neke te malo manje važne stvari do onih važnijih i evo i putem medija, tekstovi, znači sve iza toga stojimo mi. Kada govorimo o iločkim leptirićima, osim prostora, što bi vam još bilo potrebno? Koliko ste zadovoljni sada trenutno opremljenošću? Opremljenost je fantastična. Znači, stvarno imamo edukaciju ovih didaktike puno. Znači da stvarno se može raditi sa djecom. Pa ne znam, evo, dosta je Ilok osviješten. Evo sad imamo, to stvarno moram reći, imamo sajam u organizaciji Radio Iloka svaki vikend do kraja godine i na njihovu inicijativu, znači svaka udruga, jedan vikend, udruga ribića, lovaca, kuhaju i dijele obroke. I onda tko želi dati donaciju, inicijativa Radio Iloka je bila da te donacije idu za iločke leptiriće, što je stvarno ovako pohvalno i lijepo od njih. Mi smo evo isto imali jedan štand, jedan vikend. Kako je proteklo? Odlično. Baš sam Viktoriji pričala, prišle su nam 2 starije gospođe i rekle su jao, mi vas gledamo, mi znamo za vas, stalno vas pratimo na Vinkovačkoj televiziji. To mi baš onako ispunite nekako kad čuješ da te ljudi da poznaju, da prate. Evo. Uvijek treba i tog potrošnog materijala da djeca rade od boja, plastelina, svega. Sve to košta, ali na čemu crtaju na... I naravno možemo potaknuti naše gledatelje. Evo, sada smo baš u tom predblagdanskom razdoblju. Ukoliko vam bilo što padne na pamet, dakle, evo, Viktorija je spomenula, dakle, to mogu biti i papiri, to mogu biti i bojica, to mogu biti i vaše vrijeme koje ćete donirati. Evo, veliki se prostor oprema, jer ja vjerujem da nije jednostavno i moram pitati kada sve stignete, dakle i uz posao i uz udrugu i naravno stalne posjete liječniku, terapije, kada se sve stigne? Obično kad nas to neko pita mi kažemo ne pitaj. Ne pitajte, da. Ne pitaj. Ali evo moram još, kad smo kod tih materijala što je Viktorija spomenula, mi u Iloku smo recimo pravili te aranžmane pa smo uglavnom same to kupovale. S tim da su evo moji na poslu, budući sam ja zaposlena u policiji u Iloku i njih moram ovim putem i pozdraviti i zahvaliti im. Znači, evo svake godine prave paketiće za iločke leptiriće i repromaterijal, kogod je šta im, oni su mi donijeli. Evo, možete li malo opisati kako to izgleda? Jer naravno najvažnija su djeca, najvažniji su ti maleni leptirići. Kako se oni osjećaju i evo koliko njima znači da imaju i stalne terapije, ali i da imaju stalna ta druženja, izlaske, a i onda pak s druge strane i roditelji malo tu imaju mjesta za predah, neophodan predah. Pa svaka aktivnost počinje sa zagrijavanjem, razgibavanjem, nekim jednostavnim vježbicama snage, kao što su neki čučnjevi, trbušnjaci i sl. Zatim slijede igre koje će poticati razvoj tih biotičkih motoričkih znanja, kao što su poligoni sa preprekama gdje oni mogu puzati, provlačiti se, penjati se, silaziti i tako dalje. To su sve, ajmo reći, to je sve neka baza koju će djeca moći koristiti u budućnosti ukoliko se budu bavili nekim sportom ili samo rekreativno. Dakle, to je izuzetno važno. Ja pretpostavljam da uz ovu terapiju postoje još i različite druge terapije. Bili smo i na otvorenju prvog prostora onog u Borovu naselju. Tamo isto ima uistinu različitih stoba i koliko su one u funkciji, koliko vam one pomažu. Pomažu nam, ja bi evo ispričala koliko djeca zapravo sve to vole, jednu anegdotu, obzirom da je Željka tu, koliko djeca zapravo vole biti na bazenima, tako da je Dominik nije htio izaći iz bazena i onda su morali zvati tatu. To je potrajalo dok tata je došao iz Iloka i onda iz Lovasa, da, i onda je Dominik izašao iz bazena. Tako da u stvari toj djeci trebaju i terapije i da uče i
rade i napreduju, ali isto tako da ta naučene pomozi mi Karlo, naučene obrasce mogu primjenjivati u svakodnevnom životu. Iz tog razloga je bitna i ta socijalizacija i sportske aktivnosti. Pa taman ako se sada dođu na trening i njima se baš ne radi, ali oni se druže, puste nekad glazbu, pričaju, zafrkavaju se. Baš onako bude svašta i to je ono što oni se osjećaju da pripadaju tu, uključeni su i to je ono što je najvažnije. Primijetili se kasnije na djetetu, dakle u ovoj redovnoj komunikaciji, obiteljskom nekom okruženju, upravo to, dakle ta interakcija sa različitim osobama, bilo odraslim, bilo s trenerom, bilo s drugom djecom, ipak je drugačije kada malo se i mi odrasli, kada izađemo u društvo, kada se više družimo, kada imamo različite interakcije, ipak se osjećamo ljepši i bolje. Da, definitivno se primijeti. Evo, stvarno, moj Dominik obožava bazene, a mi smo iz Iloka i to je onda malo kompliciranije izorganizirati nego ovi iz Vukovara. Ali mi kad odemo, znači dan je pred nama i to je to. Jedno 4 sata u bazenu, nakon toga ćevapi. Upravo to. Mnogi ne znaju koliko je potrebno organizacije kako bi u principu sve to sjelo na svoje mjesto. Kako se nosite s tom organizacijom? Može li u toj organizaciji biti malo onog kreativnog nereda koji nam je svima potreban? Pa svakako bude kreativnog i onog drugog nereda, jer cijeli dan, recimo meni je sve u minutu. Leo ide u školu u Osijek, vozim ga. Kada je on u školi, ja radim. Kada je kod kuće, kad se provode terapije sa njim, ja moram skuhati, spremati sve. Udrugu vodim kad on spava. Svakako, putem telefona dok se šetamo. Uglavnom mobitelom. Uglavnom mobiteli. Koliko ste onda, što kažu evo vaši obitelji i prijatelji, jesu li ponosni na vas što ste se tako odlučili dati? Što kaže supruga? Evo, čula sam da imate i suprugu. Što kažu vaša okolina na vaš rad? Pa to bi najbolje u biti trebalo pitati te roditelje djece s kojom radim. Da. Pa ja mislim da su u biti svi zadovoljni. Djeci te aktivnosti želimo kamuflirati kroz neku igru i igra je najbolji način onda za učenje. Tu je onda i edukacija. Evo, hoće li biti daljnjih edukacija? Kao što smo spomenuli, dakle, potrebno vam je i projekata. Imate li pomoći u projektima? U pisanju projekata znam da to nije jednostavno. Evropskih projekata, kakva je tu situacija? Što se tiče ovih malih projekata nacionalnih, to pišem ja, a za velike projekte imamo doista stručnjaka, našu Vedranu Marijanović koja je vodila našu razvojnu agenciju, tako da što se toga tiče imamo najbolju. A što se tiče edukacija, isto tako sad imamo u planu nešto vezano za ranu intervenciju u suradnji sa UNICEF-om i terapiju igrom. A evo, Karlo može nešto ukratko možda reći. Sada je bio na jednoj edukaciji vezano za fitness za djecu s autizmom. Kako to izgleda? Evo, malo da nam pojasnite. Edukacija je bila nedavno prije 2-3 tjedna u Osijeku. Konkretno za rad s djecom koje su u spektru. U biti edukacija se svela na individualno ili eventualno 2 ili 3 korisnika, odnosno 2 ili 3 djece. Pa aktivnosti nisu u biti ništa veliko znanje, nego sam pristup toj djeci. Na koji način ćemo ponuditi djeci aktivnost, dati im pravo na izbor, hoćeš li ovo, hoćeš li ovo. I više je bilo taj način, sam pristup nekoj aktivnosti nego sama aktivnost sportska. Evo, to upravo dokazuje o tome koliko je potrebno educirati kadar kada se radi općenito s djecom, pa onda i s djecom s poteškoćama, naravno, nema tu razlike. I evo, došli smo do kraja našeg razgovora. Vrijeme je da još jedanput pozovemo sve da dođu na donatorsku večeru. Rekli smo, mogu se javiti u udrugu. Viktorija, molim vas da ponovite još jednom kada
i u koje vrijeme? Donatorska večera je 15. prosinca u 19 sati na imanju Goldschmidt u Vukovaru. Svi ste dobrodošli. Svi su dobrodošli, a naravno svi su dobrodošli i odnosno u Iločke leptiriće, naravno sa različitim donacijama i evo iščekujemo i taj novi prostor. Hvala vam puno na razgovoru i naravno pratimo vas i dalje. Hvala vam lijepo. Hvala vam.